Yabi tala po kimi sa ding makatuki, iparing karelang kaya duwanan. Kapasalamatan ng Sherlyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jane and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Cherise Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Susana Cruz, Sonia Hogan, Regina Quezon, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Johnny Lynn Sabado, Helen Jose Sabado, Mr. and Mrs. Hardeker family, and Salvania family, Raymond and Maricel Capati and family, Remedios Lau and family, Alexis Milen Gozum, Dexter Sanchez, Harris Yacarpio and family, Lourdes Policarpio, Maria Viña Yandok, Carl Bin and Elna Tandok and family, Maria Viña Tandok, Jesus Gerald and Nika Briones and family, Maria Bernadette Lucia Briones, Juan Armando and Maria Carmela Diaz and family, Adrian and Monet Briones and family, Nerlisa Dungka and family, Christine and Precious Dungka, Henry and Labdi Canlas and family, Michelle Dizon and family, Jobel Montoya and family, Remedios Ohan, Mr. and Mrs. Neil Salita, Eloisa Basco and family, Shermin Basco, Bridget Basco, Elena Loterte and family, Enrique Evangelista and family, Vicente and Priscilla Marquez, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Frank and Denita Adviento, Seferino David, Liz Aquino, Rayleigh and Gloria Tanueco, Edner Gadi, Maria Christine Gadi, Alice Eugenio and family, May Sunido, Corazon Pilar and family, Bernadette Enriquez, Patricia Sabinian, Esme Aquino, Vicky Bol, Sally Surla. Paraking Eldo Kebayta ng Romana Yoswico, Rihanna Isabel Capati, Christine Marilao, Pio Rafael Lau. Paraking kapagnasan ng Josepina Rica Fort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martin Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Alpha Maria Abanador, Eliza Marie Hizon, Christine Rapeo Purigay, Remedios Lau and family, Alexis Milian Gozum, Mr. and Mrs. Marvin Mendoza and family, Jesus Balingit and family, Corazon Mendoza and family, Mark Jan Pineda Rosario, Sir and Mrs. Benny Tolentino and family, Yu Ching Bian, Rolanda Yu, Aurora Dungka and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Claire Ciara Corres, Pacho Pio Tomas Cortez, Rail and Kia Cortez, Mary Marjorie Dumlao, Carlo Olalia, Arvin Maglalang, Precious Okamura, Manolo and Perlita Lopez and family, Joan Marti and Maribeth Lopez and family, Maria Nazareth Lopez and family, Gabriel Angeli Lopez, Dario Abawag, Ian Alan Constantino, Raymond and Marcel Capati and family, Jenner Gueco, Jessica Cuyugan, Erlinda Gandola, Kelby Gandola, Kerson Gandola, Luz Pineda, Juanito Euro del Rosario IV, Catherine del Rosario, Marlon Malyari, Eloisa Basco and family, Shermin Basco, Bridget Basco, Winsmay Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Christine Candelaria and family, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Jairo Seng, Annette Mende, Mylene Giao, Leia David. Paraking malagwang kapaldana ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Anel Mida, Patricio Sepe Jr., Edith Mercado, Gloria Deirit Capuno, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Ronald Paruli, Regina Morales, Alexander Morales, Kay Sandra Alarmo, Jaime Moreles, Joyce and Lucas Morales,
Adoracion Karingal, Josen Ian Fall Mangiliman, Leonardo Madig, Rogelio Escoto, Rodel Ordonez, Jessie Zara Ordonez, Sani Malit, Elsa Limhuco, Sabria Malit, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Bernardo Corpus, Celeria Loterte, Nestor Loterte, Maribeth Vargas, Patricio Hipolito, Elena Hipolito, John Matthew Bunke. Pangaditala po din kalagada Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Joga Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Abut Jr., Francisca Yabut, Anastasia and Loretta Macabali, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Usta de las Alas, Sunny Finca, Vicky Manalili, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Rupino Santos, Gabriel Coronel, Emilio Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Edita Punsalan, Elisa Cortez, Brigido Cortez Sr., Telma Tesi, Matilde, Elizabeth Policarpio, Jonathan Abit, Eunice Kimberly Abit, Carol Inciso, Francisca Abit, Angel Abit, Arsenio Estola, Pablo Abit, Benedicto Agapito, Julieto Agapito, Diego Deladja, Benito Deladja, Ponciano Gabornes, Rosendo Hernandez, Leonila and Jose Hernandez, Eleuterio Bilen, Benjamin Lilia Olaguer, Isaac Felisa, Reynaldo Elvira Dizon, Hernani Carillo, Lydia Pedro, Zosimo Handok, Fidel Bagi, Vladimir Josepina Dunca, David and Gonza Hernandez, Arthur Villanueva, Eusebio Manalili, Ruben Manalili, Marcelino Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Rose Gaspar, Riz Vincent de Castro, Ireneo Montemayor, Raymond Mortimayor, John Brian Ocampo, Lilia Orlet, Jolina Tesmo Granbok, Florentina Angeles, Cristina Ayuban, Carlos Boy Ocampo, Semon, Gregorio Dizon, Natividad Dizon, Corazon Dizon, Gregoy Dizon, Domingo Bondok, Engracia Salita, Griham Maxibel Culen, Jaime Lapus, Nortencio Balagtas, Marianelia Balagtas, Demil Tolentino, Leonora Pare, Alberto and Alumpia Pare, Teresita Pare, Edwin John Crawford, Erlinda Bermudez, Elino Regner, Pedro Gaylan, Glycel Biloria, Narcisa Cortez, Magdalena de los Reyes, Eugenio de los Reyes, Bienvenido de Irit, Claro Andaya, Leticia Andaya, Joel Andaya, Alma Castro, Max Torres, Dorotea Padilla, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Angel and Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Agnes Ramos, Cesaria and Wilfredo Balahadja, Jr. and Sr., Lisa Dizon, Paul Dunca, Juanito and Lucito Pancha, Jaime Bursial, Bong Dunca, at ding maldang kaladua, mga kailangan kimpakalulo ng Ginoo. Imagmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome.
king legyunan ning ibam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakyagum ning banal na Espiritu mantabe kay kayuan. At keka antimorin. Kabang sadyan tamong pagmasusya ning misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kay katang kasalanan. At maniga po tamo king Ginoo, bana katamong patawaran at pasiknangan. Ginong Jesus, ikayng mayupayang Diyos at prinsipe ning kapayapan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikang anak ning Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ika ingamanong mi katawan tao at ningning ning ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idana nakatangan sana, king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos say pami, ing anak mong bugtong, may kiwangi siya kaya kami king sabla, subali mo king kasalanan. King kapamilatan ning kayang kamatayan, leko ng singilan, at upayang manyira ing kamatayan mi. Pangintuliran mi is alang-alang king kaya kang pakalulu, ing miyagom kami, kaya, emo king kamatayan, nune pa man king ligayan ning kayang pangasubling mebye. Itiyadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang pamibi at magari, kambemo, king kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta, Zacarias. Makanyan ing sasabyan ng Ginoo. Katmuan kula king diwa, ning lunos at panalangin, ing bale ng David, at ding sablang memalen ning Jerusalem. Tangalande ing karelang tindos. Tangisande, antimo ing pamanangis, daking bugtong aanak. Akikyakan de antimo, ing kyak daring tao, king metong apangane. Nung miras na ing aldo ito, mikamaragul apamanangis king Huda, kawangis nitang depatan, dakareng Hadadrimon, king kapatagan ning Megido. At nung ating mangutang kaya, nanula ring sugat mo, king Salu. Ya, ipakibat na, deti ilaring sugat at tinggap ko, king bale, daring kakong pakamalan. Mibangon ka, o sundang, labanan me ing kakong pastol. Labanan me ing taong kayabe ko, nga naning Ginoo, ding ehersitos.
Paturan me ing pastol, balang mikalat ding keyang tupa, at buatan ko ang gamat ding mangay na. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Igpa, karing gamat mo, karing ke ipanibala, ing kaladwa ko. Igpa, karinggamat mo, karingke ipanibala, inkaladwa ko. Keka o Ginoo, karing kumag santong, kapilan man emo pain tulot, ing mabigo ko. King uli ning kekang pakalulo, ikabos mo ko. Karing gamat mo, karing kupanibala, imbiya ko. Ika ing menabos kako, Ginoo. Igpa, karinggamat mo, karingke ipanibala, inkaladwa ko. King balang metong kareng kasalang ko, metong kong alipustan, kareng kasiping kong bale, metong kong lilibakan, kareng kakalugurang ko, metong kunang itatakutan. Igpa, karinggamat mo, karingke ipanibala, inkaladwa ko. Dapat kaya ka manalig, Ginoo, nga kong sasabi, ika ing kanakong Diyos, imbiye ko at tsuya king gamat mo, ikabos mo ko kareng gamat ding kasalangkot, lulupig kanako. Igpa, karinggamat mo, karingke ipanibala, inkaladwa ko. Bustan mong tumiman ing lupa mo king talasuyo mo, iligtas mo ko pauli ning kekang lugod. Tatagan nyo ing sariliyo, pasiknangan nyo ing lubyo, ding pusuyo, ikong sablang manalig king Ginoo. Igpa, karinggamat mo, karingke ipanibala, inkaladwa ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Pilipos. I Kristo Jesus, bistat man at yukeya ing panga Diyos. Makanyan man, enay ng kaminan, ing pangapantena, king Diyos. Bagkus, linubas na ing kayang sarili, ing king sablang kamalan, at kinuane aske, ning metong ayalipan. May kiwangis siya karing tao, at king pamikawangis na karing tao, migpakumbabayang maygit, karing sabla. At meging mapamintuya, ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit neng emunano, at dininaneng lagyu, amimigit, karing sablang lagyu. Inya king lagyu ng Jesus, sukat lang siklod ding sabla, ding karing banwa, ding keti king hiyato, at ding king lalam ning hiyato. At ding sabla sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, ya ing Ginoo, king ikaligaya, ning Diyos igpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Awsan da kayong kakaluguran ko, nga naning Ginoo. Uling pepakilala ko kaya kayo, ing sablang abalo ko, king igpa.
ing ginumanatili kay kayo. At keka ang timurin. Pamabasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ita, Jesus, babalaw na king ing sabla me pupus na. Banting upayang metupadya ing santong kasulatan nga nang sinabi, Mao ko. At inamang ka rin, metong atapayan na bipnong alak amura. Inastare ing metong ay esponghang binabad da king niting alak. At tinutok de king asbuk ng Jesus. Inya nga sipsip ng Jesus ing alak amaslam nga na metupad na. At di kuning buntok na. At dinawne ing kaladwana. Ang tiniting aldo niya ning kapag malagsad yan, ding Hudios, ereboring dasnan na makabitin king krus, detang bangke king Aldona Sabado. Uling iting Sabado, metong yang fiestang masusi, inyapin, inawad na kang Pilato, king pabalbal no sa nabitis, at pakuldas no ding bangke. Makayagpang kaniti, di natang na rin sundalos at pemalbaldo bitis ding taong may paku king krus. Kambe ng Jesus. Minunaya ing metong at tinukiya ing kadwa. Dapot inyang miras na lakang Jesus, ikit da king metene. Ero bilbal ding kayang bitis. Dapot ing metong karing sundalos, inulusne ing katalindikinga na king metong atandos, at agad-agad, tinuluing daya ampon danom. Iting patutu, binyene ning metong asaksing menakit, at kayang sinabi, katutuan. Ing mayap ng balita ning kikatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pabak po kakangan. Kamusta na po? Iyapong Amard Ocampo po yung may masaking ebanghelyo. Last year po kami rin po yung nagkasabay sa misang fiesta. At iya po yung mag-homily last year. Ngayon po paboren yung yako naman po yung mag-homily. Okay mo po? Okay po. Kwento. Minsan po, nag-uusap yung isang mister kasama yung kanyang kabit. No? At itong kabit, masyadong demanding. Sabi niya, akala ko bang gusto mong patunayan na devoted ka sa akin? Di ba sabi mo sa akin, nag-promise ka, hihiwalayan mo na yung asawa mo? Ba't ngayon, hindi ka pa humihiwalay sa kanya? Tapos sabi ng mister, huwag kang mag-alala, papatunayan ko, devoted ako sa iyo. Uuwi ako ngayon at sasabihin ko sa kanya na aalis na ako, iiwan ko na siya. So, umuwi itong lalaki, wala yung misis. So, naghintay siya, at nung finally, dumating yung misis, sabi niya, meron akong sasabihin sa iyo. Tapos sabi ng misis, ako rin, may sasabihin ako sa iyo. Napaka-excited nung misis. Tapos sabi ng lalaki, hindi, mauna ako. Hindi, mauna ako. Sabi. Tapos sabi ng lalaki, ayoko na. Tapos, bago mo ituloy yan. Ito yung balita ko, sabi ng misis, nanalo ako sa loto, 200 million, mayaman na tayo. Tapos sabi niya, ano nga pala yung sasabihin mo? Ayaw mo na? Tapos sabi ng lalaki, ayoko nang mahiwalay sa iyo. I love you very much. Devoted ako sa iyo. Kayo po, gaano katindi yung devotion ninyo sa asawa, sa mga kaibigan, sa trabaho, doon sa mga commitments ninyo, at gaano yung katindi, yung devotion ninyo sa Diyos. O ito po yung kutang kaya katamo. Kasi po ngayon ay kapistahan ni Apo Mamakalulu. Kakakita naman po na karakalda po rin sisimba. Nandin po, itang first mass, blockbuster yan. Kat mo ya pong kat mo, siksikan la po rin tao. Pero, naniya po yung gagawan tamo?
Debosyon? O fanatisismo? Meron pong iba na nagre-react. Sabi, bakit pati daw yung bangkay pinagfifiestahan natin? Di ba? Meteya po iapo. Metene. O pagpiestaye pa. Makakerane. Meteya, mesambutya. Pero, balo tamong epo mesambut. Pero yan yung paralan, baka nita manyambutya. Itang kinerana, banta, iligtas na katabo. Ang kanyang buhay ang pinantubos sa ating mga kasalanan. Di ba sabi natin ng Bible, hinubad ang kanyang karangalan sa langit bilang anak ng Diyos para makiisa sa atin. At yan ay upang ipakita na ang kalooban ng Diyos ay hindi para maparusahan tayo, kundi para mailigtas tayo. Ganyan ka-devoted si Jesus sa atin. Kahit langit, iiwan niya para mapasama sa atin. Tayong mga makasalanan. Hindi para parusahan o kaya yurakan, kundi para iligtas niya tayo. And yan po ang debosyon. Tayo po, yung mga regular na pumupunta dito, naging deboto tayo, hindi lamang dahil pinili natin, kundi dahil hinirang tayo ng Diyos. Pinili tayong mahalin ni Jesus. At tayo, bilang minamahal, nag-uumapaw itong pagmamahal na ito. Kaya nagiging faithful tayo. Nagiging devoted tayo. Ano ba yung kahulugan ng debosyon? At ano naman ang pagkakaiba nito sa fanatisismo? Ang tunay na deboto ay nagmamahal. Ang dahilan ng debosyon, pagmamahal. Di ba? Kapag mahal mo yung isang tao, magiging devoted ka sa Kanya. Kahit sa Diyos, mahal ko siya at dahil sa pag-ibig ko sa Kanya, ako ay magiging tapat sa Kanya. I will be devoted to God. Eh ano naman ang fanaticism? Well, may kwento. May isang klase na nagpa-picture taking, class picture. And nung na-develop na, kumukuha na ng order yung teacher. Eh, walang gusto mag-order. So, kinukumbinsi niya yung mga estudyante. Siyempre, yung mga teachers, di ba? Merong porsyento doon sa mga pictures na ino-order ng mga estudyante. Tapos sabi niya, ayaw niyo bang mayroon kayong remembrance na mag-order kayo ng picture? Tapos, after several years, no? Pag nag-reunion na kayo, tapos dala-dala niyo itong class picture, tapos titignan ninyo. Tapos sasabihin, tignan mo, si Jennifer, lawyer na siya. Si Michael, doktor na siya. Si Bobby, pulis na siya. Tapos may isang estudyante, ay, oo nga po, ma'am, no? Tapos makikita namin, tignan niyo si ma'am, patay na siya. Wapi naman, king kalambat po, tami at NFN. Yan po yung mga fanatiko, patay ang pagmamahal niyan. Hindi naman nagmamahal talaga. Kumakapit sila dahil may nakukuha sila. May nakakabit sila. I love you because I get something from you. Di ba yun yung tanong ni Catherine Bernardo, doon sa isang pelikula nila ni nanyalagitang partner na? Si DJ. Sabi niya, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Ang fanatiko, mahal ka niya dahil kailangan ka niya, dahil may nakukuha siya. Pero yung deboto, kailangan ka niya kasi mahal ka niya. O reto po yung distinction na ang deboto, nag-uumapaw yung pag-ibig, kaya nananatiling tapat. Loyal na naglilingkod, faithful na nagmamahal. Ang fanatiko, kapag hindi na nakukuha ang gusto, titigil na yan. Aalis na yan. Pero yung deboto, tapat. Bibigay mo man ang hinihingi ko o hindi, makamtam ko man to o hindi, mananatili pa rin akong faithful. Paglilingkuran pa rin kita. Kwento. Okay lang po? Okay. Minsan po may isang bata na sinabihan daw ng nanay na kapag may gustong hilingin, magdasal kay Mama Mary. So, pumupunta siya,
doon sa simbahan na malapit sa bahay nila. At nakikita siya nung pare. So naging curious itong pare, no? Nung nagdarasal lagi doon sa kay Mama Mary. Tapos humarap yung bata, sabi, Mama Mary, sabi po ng mama ko, magdasal po daw ako sa inyo kasi mabibigay niyo po yung aking prayer. Mama Mary, gusto ko po ng bike. Bigyan niyo po ako ng bike. Tapos umalis itong bata. Kinabukasan, dumating na naman. At same prayer. Sabi ng pare, Diyos ko, ang tiyaga ng batang ito. Napaka-devoted naman ng batang ito. So, Mama Mary, bigyan niyo po ako ng bike. And dahil alam na nung pare yung schedule, lagi niyang inaabangan. Pag ganung oras, no, inaabangan na niya yung bata. Pero minsan, doon sa oras na lagi pumupunta yung bata, nakita ng pare, papaalis na. Sabi, ay, maagang dumating yung bata. Tapos, nag-observe siyang ganon. Tapos, nakita niya doon sa paanan ni Mama Mary, may sulat. Sabi niya, Mama Mary, ang tagal naman, wala pa yung bike. Nasa akin po ang santo ninyo. Pag hindi nyo pa binigay ang bike ko, hindi nyo na makikita ang anak ninyo. Yan. Kinidnap si santo ninyo. Di ba kung minsan ganun tayo, kapag nagdidemand sa Diyos, kapag hindi pa binibigay yung gusto natin, tinatakot natin ang Diyos. May pakibatan yung panalangin ko, na ako maniwala kaya ka. Di ba? Yun po ay mga panatiko. Tignan niyo po yung iba sa inyo, na ikukwento niyo, taon-taon pumupunta kayo dahil sa answered prayer. Atin pong may pakibatan pangani kayo, kaya devoted kayo kang Apo, yung naibigay na yung panalangin. Pero yung iba, sinasabi nila, hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. Hindi pa rin nakukuha yung kanilang panalangin, pero tapat pa rin, umaasa pa rin. At yun po ang deboto. Kayo po, nagmahal na ba kayo? Naranasan niyo ba na maging tapat dahil lamang sa pagmamahal? At dahil sa pagmamahal na ito, kung minsan nasusugatan ka na, nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, pero araw-araw naglilingkod ka pa rin, yan ang deboto. At sana makanyang tamo rin king Apong Ginoo. Totoo po. Dakal tamo buri. Dakal tamo panalangin. Pero balo na yung Apong Ginoo nung mas makakayap kaya katabo. Kailangan mo, magtiwala tamo. Hindi natin sinasabi na ang pagiging deboto ay pagiging perpekto ang ugnayan kay Jesus. Katulad ng kahit anong pag-ibig, katapatan at paglilingkod at pagkakaisa, ito ay araw-araw na pinagyayaman, hindi pinapabayaan. At ito ay pinapalakas, ipinapasa at itinuturo. At yan po yung metong aakakit ko. Andiyan kareta po kapatid ko, karing kamag-anak me. Itang debosyon da kang Apo, tuturo da karing anak. At ituruyo rin sana itang maging tapat la no matter what. Ni pakibatan laman din panalangin o ale, maging faithful tamo. Uling itang debosyon. Sana maging deboto tayo kay Apo Mamakalulu. Hindi dahil tayo ay may makakabig, kundi dahil tayo ay tunay na umiibig. Amen. Talakad ko po. Ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang King Banot Yato. At kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagbig mo upaya ng banal na Espiritu, mibait kang nuwan na Maryang Birhen, linasa lalam upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikudkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubriyang mebie, pepayta siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukom ka rin mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king banal akapulungan Katolika, king pamasamakding banal, king pangapataw da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king biye alang angga. Amen. Manalain tamo, King Diyos, ipatamo ban ing kayang lugut para kaya katamo, ing maging inspirasyon ning sabla tamong dapat, at ban ing lugut tamo, maging makayawa. At nga tamong sumabi kaya, ginugawan mo kayang dalan ning kayang lugut. Ginugawan mo kendalan ning kekang lugod.
Ban ing Santa Iglesia, ing balayaning Diyos, ala ng patugot papasyag, kapamilitaning kayang turo, ya ing puso ning Ebanghelyo, at ding kaparang tao, ila ring regalo ning Diyos kaya katamo. Manalangin kami kaya ka, O Ginoo. Ginoo, gawan mo kendalan ning kekang lugod. Banding leader ding bansa, pagsikapan dang italakad at paunlaran ning dangalan at katimawanan ning tao. At dinandang mas maragulaulaga ing ustisya at ing kalidad ning biye, kesa aking pibandyan at upaya. Manalangin kami kaya ka, O Ginoo. Ginoo, gawan mo kendalan ning kekang lugod. Ban mi ka, paglugalan ka rin kaya katang puso at pamibale-bale, para kayang mapilit, maniwalang tuknangan, at ding daywan, ban mabiyasa tamong idake, ing pibandyan tamo, sariling kambe, ring mga lating taong liguraning Diyos, ding maluka, ding magdili-dili, at ding magdusa. Manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo kendalan ning kekang lugod. Bangkilub din kaya katang komunidad, Kristiyano, eta mi papanyira, nunemi sa upsaup tamong mialsa king balang metong, tanggapan ing metong, at kambe, ning mitmong tiwala at lugod, buong pusong mi papamatawad at abe-abe susulong, king kapanayan, ampong lugod. Manalangan kami kaya ka, O Ginoo. Ginoo, gawan mo kendalan ning kekang lugod. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ipami, sopan mo kaming lugod keka at king metong kambening kekang panyukad, nga mi wari, king lugod alang sukad, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong Daud, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, iti sanang ayin adaraon mi kaya ka, at dananaking panibayong biye at sikanan, at papanatilya na kaming makayagum kaya ka, king kapamilataning pamaylasa, ning bugtong anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginu mantabay kaya kayo, At keka antimurin, iyat na yorem puso yun. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos ing pasalamatan takang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ampat king kapamilatan na ning makakabos ng pamaylasan ning bugto mong anak, may biyasiyang kinilala ing meto yatu king kekang kamalan, at king epa sabi ng upaya ning krus. Sinibul ing kayatulan king yatu, at ing kayupaya ng Kristo, ami pako king krus. Ulinita o ginu, ikami man, kaya gumding angheles, ampong di saplang santo, kikilalanan da ka, at king mitmutula, ngaming dadalit.
sikapin ng banal o Ginoo at ing metok lelangan matampanak ang pupuryan uling king kapamilatan ng anak mo i Hesu Kristong ginumi at king upayan ng banal espiritu pagkaalaman mong biye ing sabla layon pabanalan mo alakang tuknang mititipon king balayan mo banketa manibat king kayalslag ning aldo ang king kayalbog na ing dalisya daon miyang pangyakin lagyo mo. Ulinita, pagparalang pumi, pabanalan mo lara, king upaya ning kaya kang espiritu, deting ay na daralami, at darawon kaya kaban magawalang katawan, at daya ning kaya kang anak, i Hesu Kristong ginumi, aminutos kaya kami king pagmasusyan mila ring misteryos. Ulinita, yan mismo kanitang benging mi panganyayaya, kinuha ning tinape at pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape at binyene ka rin kayang disipulo. Nga na, kuha niya iti kongan ka na niya, iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga punan kinwaning kalis, pepasalamatan nakat pinuri, kinwaning kalis, binyene ka rin kayang disipulo. Nga na, kuha niya ni iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alananggang tipan bubu para kaya kayo para ka rin sabla, para king ikapatawad na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin kaganakan ni o Ginoo ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasibli ng mebye at ing pamaytas na banwa. At layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawang miyakya ka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Baligdan me, pagamuha mo mi, ing ayon ning kaya kang banal a iglesia, at kilalanan me, ing midaon king diyan na paulin ning sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo, amisot kaya pagkala mo sa king ikaming mipasiknangan king katawan at dayanan ng anak mo, mipanwanan kami king banal a espiritu, maging metong kami katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng maging metong alan hanggang daon kaya ka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kayang banal. Muna, kambening na Birhen Maria, kapilanman, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambering na apostol, at maligayang martir at nisablang banal. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patan at king arapan mo. Pagamwa mo miyo ginuiti sa nangayin ning pamagsut mi keto, pasulungan ning kapayapan at kaligtasan ding sabla king mabilo gayato. Pasiknangan mesa king kasalpantayanan at lugod, ing banal na kapulungan mong kasalukuyan maglakbeke ti king yato, kambening kaya kahalipan ni Papa Francisco, at ning kaya kaming obispo yung Florentino, ding sablang obispo pari at ding mabilog balaya na gawa mong sariling keka. Mapabakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, lula pa man makasaot. Ding kapatid ding mayango na biyat ding sablang keka may matula at may muna ketiking yato. Malugod mo sang tanggapan, king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilata ng Hesu Kristo, ng anak ginumi, king uli ning pigkalub mo, king yato, ing sablang bage maya.
king kapamilatan na kambenat kaya, o Diyos ipang mayupayan tutu kagum ning banal espiritu, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon manalayan tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalup, ing kapayapan king panahon miban, king kasopan ing kang pakalulu, parati kami mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me, ampong bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabya sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimuri. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan.
may ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang bilalako king kasalanan na ninyato, mapalad rin mayaos, makisulok king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap kera, dapat iyagkas niya ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ing atyo kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may gitkin sa blambage, at pagnasang ko intanggapan da ka. Dapat, paulan ning yening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umiyak nga mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, balang mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Mo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keko. Amen.
announcement po, magandang umaga po. Sa mga nangangailangan ng babasahin tulad ng Biblia, inspirational books, calendars, Ordo 2023, 365 Days of the Lord 2023 at mga religious articles. Nandito po ang mga Daughters of St. Paul na nagmimisyon sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. Manalangin tamo. O Ginoo, itisang kekang sakramento, katmana king nilalablab a debosyon, maming matulang tuntunan king biyemi, ing pawagana at pagkalam. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At keka, Antimoris. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing Iba, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may naking kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa ba ko kaya kayo? Maya paabak po among